بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangwan sing kami haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na isab niya in waktu sing kami umanup kani yung mga palangwan haagama Islam diha tempat mulia ini serta diha waktu ini. Amoy kakitaan niyo awan ini iban ko yayaon alhamdulillah gurun untuk kelasahan. Amoy in siya indi merkato ni pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya dagbus kontinuhon niya inamun pengajian bekas niya katubal kato sinamuin pilay adlaw yaw na Sheikh. Paniharan sin lawng ta pagpuasa di bulan Ramadan karena yari pa kita bulan Ramadan kagunahan ta muna lawng ta amuin dakay rayon di bulan ini in paniharan sin pagibadat ta bulan Ramadan biya sin pagpuasa iwan sin kalapihan sin bulan Ramadan. So insyaallah subhanahu wa ta'ala di na kami magpalugay hitok bagong kapatut guru kalasahan amuin di milkato ng pengajian ng hapon ini. وإن نرغعين dengan Syekh Khalid Abud فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mahuli sanglitiban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala iban salawat iban salam pa Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahil ito muna itukbal na mo in sa salam-salaman ay siyo na in di murungo katiranan maniw-tiw pangadyan na ito ha program hawak to ini. Mapuas dahil ito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pa kita niyo masih ha kitab Umdatul Ahkam, ha kitabus siyam, ha hadis panagnaan amun hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawm yawmin aw yawmin illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Way pagita yung naka sud tiu hadis yato sa ha mukaddima sin amuin kitabus siyam. Kaya pag bisarahan na to, nasabot na to amuin waktu lima bayaon dahil nga mga kalabdian sin pagpuasa sin kita niyo atawa kalabdian pagpuasa ha bulan Ramadan dahil nga mga kalabdian amuin siabot na to ininisugpat na si limabay nakahundong kita niyo dahil nga mga kalabdian annallaha azza wa jal ja'alahu sabilan ilal jannah in pagpuasa ha bulan Ramadan bunar tu din Allah subhanahu wa ta'ala in puasa ini hinang niya dan labayan sin hisiyusuin nagpuasa pa lawm sulga liqaulihi alaihi salatu wassalam hasabda sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. May kita yung bisara bihatu sabab ha sabda katu baita katu sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila launa sumud na in bulan Ramadan ukabun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin sulga dahil nga sabi ito amatu in kaya pamung na to sin in bulan Ramadan dahil nga mga kalabyan niya sa lagu-lagu amo in mahinang sabab dan palom sin sulga dahil nga sabi at tuhisusin na mo sa bulan Ramadan karena sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtangka niya naray di makalamod siya hajumlahan sin kagtangan sin hadis sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadan putihat abwabul jannah apabila dumatong na imbulan sin Ramadan ukabun na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin insulwa dahil nga sabi ato yung puasa ini mahinang siya daan pa lom sin sulwa
qala ba'dul ulama fihi dalilun ala fadailis saum. In hadis yatu habayta si mga kaibanan ulama mahinang dalil dakula padduman sing kita niyo ha kalabbian hatungod kalabbian sing pagpuasa wa annahu min a'zamil wasail wal a'mal as-salihah allati tantahi bihal abd ila al-jannah. Day nga sabyat to bunal tuod amo na yan inday nga mga salabu-labu pal sababan sinamuin hinang marayaw hinang amal salih amuin tubtuban niya hisiu-siu in maghinang day nga mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tubtuban niya dito si halom sin sulwa akan na siyabot sin ulama inya turay nga hadis ya turay nga mga mahinang dalil amuin kalabbian sa labu-labu sin pagpuasa iban amu atin sa labu-labu mahinang sabab tiranan amuin kapag hinang marayaw uno hinang marayaw in hinang marayaw yaun manunjoki amuin tubtuban niya mangdahi kaniya ay siyusin naghinang kaniya rin nga mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabbian amuin nasabot na to apanagnaan mukaddima sin kitabus siyam siyabot sin ulama dahil nga mga kalabbian sin puasa ini anna Allah azza wa jal ja'alahu junnatan wa wiqayatan wa hirzan wa hifzan lil abdi min narihi wa adhabi. Amuin pagpuasa ini hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala taming mahinang taming ikapalihala sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga apinal ka jahannam iban dahil nga siksa niya taming dakula in pagpuasa hay siyu in nagpuasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala makapalihala kaniya dahil ha apinal ka jahannam iban dahil ha ajab siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hadis sahih nga Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junna bunal tuod yung pagpuasa ini mahinang taming dahil kay mo ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang siya taming biya sinamuin kahinang sin bangkaw magtaming sinamuin biya amuin der atawa ka namuin taming pagbubunuan niyaon mahinang mo siya taming dahil ha lalakot sin ato iban taming dahil ha pana bang bihayaong kato biya mga amuin bulitro atawa uno namun taming mahinang mo taming amuin di kaw di kaw kubdanan sin lalakot atawa papana atawa bihayaong mga punglo di kaw bangkaw natibak di kaw ukon sin punglo bihatin ang tangan niya impuasa lang na mahinang sabab mahinang siya taming iban mapalihala kaw dahil ha apinal ka jahannam iban dahil ha mga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dahil ha mga kalabbian hikmat sin pagpuasa bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah azza wa jal ja'alahu junna minal ma'asi in Allah subhanahu wa ta'ala hinang niya in pagpuasa ini taming dahil nga kataan hinang maasiyat in pagpuasa mahinang taming singkatan hinang maasiyat ha sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Amun hadis siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya kamu mga subul bujang atawa ya kamu mga kasubulan pag-asawa kamu bang kamu makakaus na sinamuin napakahikapag-asawa niyo fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj sabab yung pag-asawa amuin ika
baba hikaku sin pangatod mo. Iban hika protect amon hikataming dahil ha mga sawat bukun marayaw ha sila mga amuin takasahawat bihan. Ikataming niya turay nga mga sahawat bukun marayaw. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsan lil farj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsan lil farj. Ika ku sinang pangatod mo pa hinang maksiat. Iban ika hinang sabab taming amuin aurat mo ya unday hinang maksiat. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Amo yatin maksud sinamuin pagdalil taray diha kalabyan sinamuin pagpuasa. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Hisiyo hindi makakaus. Amuin wayron ni kapag alta kapag napakaniya hipag-asawa niya. Habihatun dagbos nabang siya di makakaus suway siya magpuasa. Dahil nga sabiat to in puasa dahil hika taming siya dahil nga mga hinang maksiat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabyan sin puasa anna al-abd idha sama lillahi azza wa jal tadakkara ni'matallahi alayhi. Dahil nga mga kalabyan sin puasa isiyo-siyo rin nga mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala namuasa sila kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala tantutuod katumtuman nila inday nga mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala uno na ni'mat katumtuman nila hawak to sila puasa. Dahil nga mga kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban dahil nga mga kalabyan sin puasa masabot na to dahil annahu yurabbi fin nufus al-jud wal ithar wa tadakkuril fuqara. In dahil nga mga kalabyan sin puasa amuin matarbiyata in ginhawabaranta haamuin pagmura iban pagpatiag iban katumtuman tay mga amuin katumtuman tay mga sila amuin fukara mga miskin iban si mga duapa wal mahrumin wal buasa mga tao malamma iban sin mga tao amuin way nakapuasa habulan Ramadan at tawain tao masimpit ing kahalan habulan Ramadan katumtuman tato sila katan labi luba ng mga sila amuin pialuhay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala indan sin rijiki makaan kanila sumudin rijiki bihan hawak to ini katumtuman nila in mga miskin sabab hawak to ini magsimu ing kahalan sin sila dayahan iban sin sila miskin iban sin masigpit iban sin aw mga sabab di nila kapuasa yato dahil mga sigpit atawa uno ning kahalan amuin udur di matong kanila mahinang sabab di nila kapuasa katumtuman yato sin mga sila amuin makakaus magpuasa ataw mga sila amuin mahayang makaan in rijiki dihil kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala katumtuman nila to katan awak to ini magsibu ing kahalan iban mahinang sabab ipagmumura sin amuin tao iban ipagpapatiag sin pakanya sabab bulan ini bulan hipag mamaap miapi bulan hipag papataod sin karayawan ibadat sarak kauno natibayuan sin karayawan sabab in upihan nato amo in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad fil khair min rihil mursala wa ajwadu ma yakun fi Ramadan sabab in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amuin kamura niya iban tuyo niya maghinang marayaw iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag hinang marayaw hapag mura lawi inamuin biskay niya daing hangin amun himuyop yaon masapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hamag hinang marayaw magsarak ka uno tibayhon ninang marayaw di mo kaunahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumunay sin mga hinang yaon beta di wa ajwad ma yakun fi Ramadan
labi-labi na inamun biskay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in biskay atawa in kamura sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na bang siya amuin hawak tu bulan Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatimura, mapati sarak kahun siya amuin ununo kataan tibayo haninang marayaw, mabiskay Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabiskay para nga mun hangin himuyop yaon. Labi-labi na lang ning biskay niya, labi-labi na tuyo niya, labi-labi na namuin pagmuhut-muhut niya bang habulan Ramadan. Dahil nga sabiat to, in bulan Ramadan ipagpataod si karayawan, ipag mamaap niya api, ipag sasarap ka, ipagpapatiag, ipagmumura sing amuin mga sila nagpupuasa hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabyan sin bulan Ramadan, in bulan ini amuin tumangka in manusia dahil nga haram, amuin bakas, amuin haram ini hawak to ini haram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in bakas halal kanila biya si mga pag-inom pagkaon, iban sila mong pagsuok pakaasawahan nila. Dahil nga sabi ato makakakita amuin paidaray nga mga kahalan ini, matarbiyatain amuin ginhawa baranta, misan tuwi amuin halal, hawak to kita amuin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, patinggalan in kahalan niyaon, tinggalan tara biada si mga pag-inom inini halal kato habukon kita puasa, iwan sin pagkaon halal kato habukon kita puasa, iwan sin pagsuok paasa wa halal inini habukon kita puasa. Tungtumun na to mga palanggungan na agama Islam, nasabot na to intibayuan sinamuin puasa. Intibayuan sin puasa, aun puasa laung tapardo, aun puasa tatawu. Yung puasa pardo, amunain biya na si mga puasa haburan Ramadan ini, nasabot na to na sin pangadjian 5 bayaon, iban puasa tatawu, ang mga puasa sunnat. Bukun atinya kita liyo sin sarapa puasa hon, dipindi kato, inini nasabot tanay namuin intibayuan sin puasa pardo bang pila siya, iban sin tibayuan sinamuin puasa tataw amun sunnat pagyanon bang pila naman intibayuan ini, nasabot na to, di na maghajat ya to balikan sawab sinamuin waktu sin kita niyo. Tungtumun na to mga palanggungan ha agama Islam, in mga ulama aun pakaniya atinya istilahat maksud sinamuin biya mga pagkabtang nila atawa bang sila magbutang biya mga muntartiban ha mga kitab ini biya misin kitabus saum aun kitabus siyam aun pakaniya maksud. Dahil nga mga ulama danay na mga fuqaha iman si muhaddithin banglaw na amuin magsabot sila yung mga ulama lamod na yung muhaddisun iban sin fuqaha, mga sila ahlul hadis iban sin mga fuqaha, bang sila imyan nagbutang hamuk bab para kala lang na kitabus siyam, imaksud nila ri amuin magpahati sin mga kahukum-hukuman sin puasa atawa ununo na masala para kala manunjo ki papagpuasa. Amuin ini impyag amon bang ulama imag iyan kato banglaw na kitabus siyam, in maksud di in amuin concentrate di si mga ulama amuin magpasawa kato si mga hukuman hatungon sin pagpuasa, iban sin kata masala amuin para kala manunjo ki papagpuasa. Nabang isab ikatuta pa mga sila amuin ahlul hadis, amuin mga sila muhaddithun, bang isab sila bihanin amuin pabisarahun hatungod sinamuin para kala pagpuasa hamuk babay nilang nakitabos siyam, manunjo ki sabi maksud nila amuin ununo para kala aun palsupatan niya mong papagpuasa, iban si mga hukuman, iban si mga masaila mong halawman niya. Amoy ato yung pagbisarahan, banglong na muhaddithun ni magyan, mga amoy mga takasus nila biya mga hadis, amoy biya hadis to din amoy biya paruli dahil katag na sinamoy tiyo konsentritan nila bihan, amoy mga long tahaw punta ahlul hadis,
in inaya nila atawa in maksud nila kamatunan sinamuin maksud sin parakala kabayaan nila hatungod sindi mga long takitabos siyam amo na in parakala aw parsud patanya papagpuasa iban sin hukuman niya iban sin mga masala halawman niya bang isang mga pukaha ang mga magpipikhibiyan bang sila'y namon pa long ta bang sila'y namon magbisara magkabtangan magsulat in sila inamong concentrate nila isab among inlaw na magpasawa sila sin hakikat sin saum magpasawa sila kato sinamuin kamaksuran hakikat sin pagpuasa amuin hakikat sin pagpuasa pagtangka daing hakatan makababatal sin puasa amuin ato hati niya in pasawahon kato amuin hakikat sin pagpuasa amuin pagtangka mo daing hakatan makababatal sin puasa iban amuin concentrate nila ray sa atawa imaksud nila amuin maginaya sila magpalihala sila sin uno-uno nakataan amuin makadihil kamudaratan ha pagpuasa mo yaon amuin uno-uno makadihil kamudaratan ha pagpuasa amuin atin amuin concentrate si mga pukaha atin ay concentrate nila amuin uno-uno in makarihil dipik makamudarat hapag puasa mo sawaun ma yu'athiru fi haqiqatihi fayusbihu al-insan muftiran bita'atihi simu dalawang nabihan amuin makamudarat siya amuin hakikat kamaksuran sinamuin parakala yaun bang maka hinang magpupuasa mahinang sawab sin amuin hikabatal impuasa niya tinya impagbisarahan di si mga pukaha atungon si parakala ini amuin makahinang mudarat hapag puasa mo aun makahinang ununo na parakala makamudarat hapag puasa mo sibo da in mahinang mudarat yaon amuin mudarat matampal amuin di kabayaan sin sara bang mo yaon mahinang amuin mahinang sabab ikalarak sinamuin pagpuasa mo atawalong tabihan ikabatal sin pagpuasa mo aw kana muassiran fi kamalihi atawa ipagbisarahan di amuin makadihil mudarat makadihil dipik hahi kasampul na sin pagpuasa dugaing inamuin makadihil mudarat hay kalarak sin pagpuasa mo dugaing in makadihil mudarat hay ka dagdag ikasampul na sin pagpuasa mo dugaing inamuin para kalayat to in makamudarat amo makalarak dugaing to bang mo mahinang malarak to din pagpuasa aun para kalay sab amuin mahinang sabab bang mo mahinang di masampul na yung puasa mo sa okay rin puasa mo sa bukon siya kumpleto inamuin tungbas kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya lang na dihilan si mga ulama kal makruhat amuin mga makruhat amuin miyakru sin sara mahinang muyat to ha waktu kau pagpupuasa allati tuathir fi kamalis saum bang mo mahinangin mga makruhat ini mga miyakru sin sara ha waktu kau puasa ini makamudarat siya at makadagdag sin amuin pala sin hikasampul na sin amuin puasa sin mga sila magpupuasa iban in mga pukaha concentrate desab sila amuin in palihala nila in pagbisarahan nila amuin bayan miqatis saum bisarahon nila in amuin waktu sin pagpuasa bidayatan wa nihayatan bisarahon din si mga pukaha si mga magpipikhi mga ulama ulfik bisarahon nila ri iban namuin piaparuli nila bisarahon nila ipasawahon nila in waktu sin pagpuasa sibu da waktu magtag na yung puasa mo iban amuin ikahi amuin long ta tubtuban sin puasa mo biya sa panto namon long ta magtag na yung puasa habulan Ramadan amuin jumukup siya habulan Sawal panagnaan atawa isab bang biya mga adlaw-adlaw magtag na siya rin waktu sahur pa waktu atinya iftar atinya mga pukaha concentrate sila rin bisaraw nila rin pasawaw nila kato in amuin waktu sin pagpuasa dahil lang tahapag sahur mo sambil papagbuka mo lang tabihan
atawa wal masail tari'ah. Iban si mga amuin masala parakala amuin magjato bukon mo tiud. Aun mga parakala magjato amuin di ta pagtuuron yaon. Simuda lang ta tiud atawa la tiud inyaon bisaron si mga pukaha. Labi-labi na yung tiud. At inauno yaon ni kalarak sin pagpuasa atawa di da makaon ha puasa atawa biya na si mga amuin makakaon kaw aon sak mo bihan. Uno, limugom na yung suka ataway roon, nakakaon kaw. Inya to bisaraw na to simpuka, uno, makalarak simpuasa atawa biya din. Atawa nakakaon kaw, nagduarwa kaw, nagsak kaw sinamuin impajar, gimuwa na atawa way roon. Inyan din ang mga bisaraw niyang simpuka. Atawa amuin makakaon kaw kaya lupahan mo bihan. Atawa nakakaon kaw, nakainom kaw, way palimugom yung suka pangandal mo limugom. Inini bisaraw katan si mga pukaha rahimahumullah. Iban in ulama, jumlahan na inamuin lang ta fukaha, iban si mga muhaddithun, in mag-inayatun sila, magpalihalatun sila, sinamuin pasawahon nila, in ununo katan parakala, amuin manunjuki papagpuasa. Ununo parakala, lamod, ibang kita yan ulama, lamod in mga muhaddis, dahil iban si fukaha. Kainato, pinigta in fukaha, iban si al-muhaddithun. Hindi lamud karwa sila nabang mga ulama dahil maginaya sila amuin bisarahon nila tuod, pasahon nila tuod, inununo pakaradyaan amuin aw palsug patan niya papagpuasa. Biya na si mga surut sinamuin puasa ini biya si mga niyat. Ini ang mga surut dakula sin pagpuasa in subay kita magniat. Sabab di mabilang in pagpuasa sin kita, di masa in pagpuasa sin kita bang kita ri makaniat sinamuin way pa kita miu asayaw namun kablal fajar. Ha sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit bil lail fala sawmala. Isyusyun di makaniat sinamuin doon payat to way roon puasa niya. In napiri manunjo siya bukon manunjoki siya pa amuin di masahin puasa mo bang kori makaniat. Bukon siya manunjoki pa amuin long ta pahikasampul na sin puasa. Sa inini bang kori makaniat di tuod masa inamuin pagpuasa mo. Amun ato iban uno na pakaradyaan amun atungod sinamuin manunjoki pa pagpuasa inyan bisarahon yan si mga ulama kaya ulungan sila katan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban yung mga ulama, bisarahom nila raisab, ibang pasahom nila raisab kato, in kahukum-hukuman, simpagpuasa sim mga sila ahlul adar, ahlul udur. Ahlul adar, amuin mga sila, amun taga-udur sila bihan, hawak yan, hawak puasa. Pasawahon day sab sim mga ulama, in kahalan ini. Manjari sila muasa, tawari, at tawabiya din yung pagpuasa sinamuin sila. Inini pasawahon kato sim mga ulama, iban amuin ini namuin, kiyo konsentritan nila raisab bisarahon kato pasawahon kato dahil hawak pa waktu biya na si mga amuin puasa si mga ahlul udur amuin biya si mga hatungod pababa ilong ta puasa si mga sila tagahaid iwan si takanipas uno manjari sila muasa tawari inyan bisarahon yan si mga pukaha in waktu niya kuno magtagna kuno humundong kuno magtagna balik ini bisa atungod si mga sila ini mga sila tagahaid iwan si mga takanipas ini bisarahon si mga amuin pukaha rahmatullahi alaihim. Iban si mga qadaul haid wan nupasa. Amuin pagkada, pagganti sin pagganti sin amuin mga tagahaid iban sin taganipas. Amun wala nila kaya puasahan na bulan Ramadan, biya din pagganti nila kuno nila gantian, kuno tugtuan sin pagganti. Matawod para kala bisarahon dahil liha para kala nila ini. Iban lang tabihan mga taga-udur biya si mga musafir way nakapuasa habulan Ramadan sabab si musafir biya din yung pagkada nila bisaraw niya si mga ulama ay kataan sila to iban si mga amuin taka-udur isab amuin tao nagparuro iban sinamuin burus babae nagparuro anak iban sinamuin lang ta babae burus ang piagbidaan yung babae nagparuro atawa burus ang lang ta mabimbang sila atau mahanggaw sila sabab kamudaratan in anak nila
atawa mabimbang sila kamudaratan imbaran nila, atawa mabimbang sila kamudaratan imbaran nila iban sin anak nila. Ini awon hati niya piagbiddaan sin pakanya ini bisarahon ini sin ulama katan. Hati niya mga tao taga-udur amun way nakapuasa ha bulan Ramadan sibudakan udur ununo na udur amun udur siya bucin syara amun manjari di mamuasa in tao hawak tu puasa sebab sin udur amun jimatu kania. Dahil nga sabiat to in agi sin nagbaktul sin kitabus siyam. Amun nagbaktul sin kitab hi Abdul Ghani Al-Maqdisi in agi niya laung na kitabus siyam. Kitabus siyam maksud di liannahu yajma' abwaban idda wa masail mukhtalifah. Ha pagyanong kitabus siyam ini aun di amun nahamuo amun mga bab niya mga bab laung tabya ununo piagbisarahan di iban singkatan masala para kala nagdugaing hatungod sinamuin pagpuasa. Ini siyabot ini sinamuin muallif kaya ulungan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil di mari kita niyo pa hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dahin kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawm yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Nagsabda Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadis ini ma'ruf ha sabab in hadis ini dahil nga Bukhari man si Muslim hadis sahih way pagduarwa. Hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu in agi niya sabda law na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawm yawmin aw yawmain. Ayaw kamu mamuasa hasung na dumatong amuin bulan Ramadan amuin had dua adlaw pa siya na tawang kadlaw rakuman liangan kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi kita niyo mamuasa bang kukun isa hundakuman in bulan Ramadan iwan kukun sumundakuman illa rajulan aw istithna daini aw exemption di illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Amura in jari mamuasa hawaktu amuin tiagahan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini in mga sila amuin karya sali magpupuasa sila sunnat tatawo biya na si mga amuin puasa tu adlaw halom sin ang kabulan amuin hati kuin karya sali pagkawaan sin tawha pagpuasa wajib amuin tu adlaw ini sunnat tiap-tiap bulan tu adlaw walong sin kabulan ang kabulan dia sin tao pa bulan Ramadan dahil nga sabiat tu na magpuasa ha bulan Ramadan tu rin taod niya ini sunnat ini dia sin tao in sunnat maripawajib in sunnat piatar rang sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban in wajib piatar rang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban Rasul niya di na tumanjari dahon in sunnat pa wajib in wajib pa sunnat. Hati ko ay mga tao in karya sali amun mamuasa sila tu sadya adlaw bulan Ramadan inini hati ko dia nila in parakala sunnat mari pa wajib inini bukum bihatu in kabayaan sin syara sabab in syara piasawan niya in sunnat piasawan niya in wajib dahil nga mga sunnat amuin manjari sin tao hinangon diha amuin waktu tiagahan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa ha bulan susungon sin bulan Ramadan kukun isahon na tawa kukun sumon amura law na in jari mamuasa amura in mga sila in karya sa nila magpuasa sila sin tataw atawa sunnat simudakan magpuasa sila amuin tu adlaw tiap-tiap bulan
atawa ayyamul bid, tu adlaw hangputag tu kasubangan, hangputag upat kasubangan, hangputag 5 kasubangan, atawa magpuasa amuin isnin ibansin hammis. Bangin mga waktu ini kumugdan habiatun dagbus amuin lang biasin mga isnin ibansin amuin hammis, jari kanila mamuasa dahil dito. In mga ulama aun laung nila hapag hadis ini la taqaddamu in kada salisin amuin kalimain la tataqaddamu, la taqaddamu Ramadan bi sawm yawmin aw yawmain. In mga ulama aun den kanila in nahiri hati ni impiang langan den di mutlakan amuin ditun kita manjari wayrun tu damuin istisna niya atinen atub nila sin amuin ditun manjari papuasa amuin liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kay ba na nisab nagjari kaniya iatub nila inamuin istisna atin exemption sinamuin hadis di sila isab hati niya imatub. Kay ba nan dito bihan ulama amuin doon sila tuod amuin liangan tuod sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam magkulang maglabi matin kaya tumtuman kurang amuin murajaw man bang umbe mga atungod sinamuin istisna iban sinnahi. Dahil di jari hamanga sila amuin bihato yung pagkabiaksahan nila magpuasa sila isnin iban sinamuin hammis launta bang kimugdan in mga adlaw yato pagtag na simbulan Ramadan at bihato yung dagbus niya manjari mamuasa amuin kukunisahon atawa kukonsumun iban si mga sila amuin wajib na kanila magpuasa biasin mga kada ini hati niya wajib hari pa kauabutan sinamuin bulan Ramadan amun sumunod hati niya nakipit ka sin waktu wajib na kayo mo magganti sinamuin utang mo yato dahil nga sabi yato manjari kanila imapum sin hadis hati niya jari kayo mamuasa bang amuin di pamabot sin amuin kukunisaw ni bansin kukonsumun biasin mga tungaan pa yato hati niya jari mamuasa bihatin dagbus niya sabab inliangan na hadis long ng mga ulama amo hindi ka papuasahon kukunisahon dakuman iban sina kukonsumun imaphum mukhala pa sin hadis nalong na manjari ka mamuasa bang sa upamabiya mga amuin hatungaan pa sin amuin mga saaban niyaw manjari na ko mamuasa dahil nga sabab dahil nga mga hikmat mayta liangan kita amo hindi kita mamuasa mga waktu piya tagahan kato di kita papuasa ang sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo hindi kita magpalawi amuin gulo fiddin di kita amuin maka sobra inamuin pag kwanta aka mabihan amuin di kita makasobrahayin ang hainang mga pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabin aka may Islam di mabaya amuin makasobra kita unun na parakala sabab innaka amuin naka juljana nakalarak ha mga umat na kaula sabab sinamuin paghulo nila pagpalawi nila pagpasobra nila pag-agama pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in ibadat amuin pagyanon law na tawqifiya amuin doon na sadya kita haununo dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban doon na sadya kita haununo liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ni kapag tatbik sin pagyanon matawad makahati sinamuin kaida ini law nila tawqifiya atawa al-haram in kada salisin ibadat al-haram in kada salisin ibadat tawqifiya in kada salisin ibadat al-man ini kaingatan katan sin taw sa magtatbik na amuin kabiyayaw namuin mahunit na maka hati marayo sin pagtatbik sin amuin kahalan ini sabab aun dahil nga mga manusia magdihil misal para kala sin tawqifiya mahinang sabab mahinang nila yung ulama amuin lang nila nagtuyo para kala yaon sinwayrong dalil din Rasul sallallahu alaihi wasallam matawad magbisarabihan amun ikatto pa madhab ikatto pa mga ulama biya na mga ulama yaon nagbisara hawayron dalil bisis din Rasul sallallahu alaihi wasallam bukum bihat yung kahalan sabab mahunit ini amuin
mag-apply kita sinamong pag-anong tawqifi ay ni amin in kaya sila sinibadat suway kaw doon hadalil iban ko neto bunnal sa bangamuin magkwan na sin mga masala ipagbayta sin ulama dito na mataod na inamuin di na kumugdan magpabuntol sin amuin kahalan dahil nga sabiat to mataod kita mahilubihan lang bayta sin beni dugayin na sabab apag bayta sin mga apag kabtangan sin mga ulama di ta makawa imaksud kabayaan sin ulama bangunin maksud amun hibayta nila yaw na tungod sin masala dahil nga sabiat to liangan kato sin aramatan ng Islam amuin di kita sa makasubra pag ibadat iban hawak to yan waktu ipagtatakama sin kita amuin tumunay na kita sin ibadat amuin bago upamakun bago amunin Ramadan susungong tayo na tinabago dumatong kato magtakamay namuin ginhawata asupaya amuin bukon kita murhak lang na sin Arab amuin bukon kita biya nang luluy-luyaw nang lulunok baka mo magpuasa na sabab sin way na kita naghundong magpuasa dahil nga sabiat to in puasa subay pagtakamahan sin kita subay sampangon sin kita sinamuin kusugta iban sinamuin kuyag sin kita kugbaya sin kita tumunay sin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kalna sin pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala iban kalna in pagpuasa yaon aun day nga mga amuin tiyatarama biyabanda sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amuin tumunay sin pagpuasa in hadis law na illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu amura law nin hamuk tao amuin jari rendi amuran habuk tao jari kaniya mamuasa amuin karya sa linya magpupuasa si asal sunnah sabab ang mga tao magpuasa isnin at niya iban sin hamis iban magpuasa tuadlaw tiap-tiap bulan iban magpuasa ayyamul bid iban amuin piyapalihala niya in pagpuasa ini sabab in pagpuasa ini biya sin sabat simuda puasa wajib iban sin sunnat dahil nga mga ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa dahil nga mga amuin hikapagsabar mo tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala sabar papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala yaun doon inamuin kasampul na sin pagsabar ha pagpuasa bangkaw mabaya amuin madawhat mo tuod in kasampul na sin pagsabar subay kaw tinapalihalaw min pagpuasa sibuda labi-labi na puasa wajib ibang puasa sunnat akan na in pagpuasa iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajizibi Allah subhanahu wa ta'ala ratuli may nga tumungbasin na mo yung puasa ini in pagpuasa kasabalan mo yung pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala kasabalan mo yung maksiat amo in tiaghan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kasabalan mo inamuin mga kadar piara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala intibayuan sinamuin pagsabar malangkum masakop kataan si mga sila magpupuasa akan na yung mga sila magpupuasa Allah subhanahu wa ta'ala rin may nga tamuin tumungbas kaniya hakan na isab haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila magpasasabar unin nagisim Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwafas sabirun ajrahum bigayri hisab bunnal tuon in mga sila magpupuasa in mga sila amuin magsasabar innama yuwafas sabirun ajrahum bigayri hisab in tungbas ha mga sila magsasabar hakatan ununo pakaradyaan magsasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala wayruun hatinya innama yuwafas sabirun ajrahum bigayri hisab intungbas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala di makawa sa ipuhan di maitong sinisiyo mag-iitong amuran Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabiat to law na si mga ulama aun biya sa parati magtaymahud in pagpuasa ini iban sinamuin pagsabar hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kuds parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amun sabut nato innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab in pagpuasa Allah subhanahu wa ta'ala rin may nga tumungbas kaniya damikyan in pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala in tutungbasan niya di maka sa ipuhan Allah subhanahu wa ta'ala raisab ina mo may nga tumungbas kaniya dahil nga sabiat to jari rin di mamuasa in mga sila amuin
karya sila na magpupuasa sila, hawakto amuin kukonsumon dakuman, atawa kukunis ang dakuman yung puasa, halini, jari kanila mamuasa, biyanin dagbus niya, sabab in sila to, aun biya lang ta, aturun sinamuin sara kanila. Bang amuin bukon, ipiyagyan din sin hadis, amuin bukon kabiyak sa nila magpupuasa bihat yung dagbus niya. In mga sila to, di sila manjari, amuin mamuasa waktu ini, sila in nakalamud, amuin liangan sin hadis, tiagahan sin hadis, kabtangan sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayruun manjari mamuasa, amuin kukunisahon dakuman atau kukonsumon dakuman in bulan Ramadan, amurain manjari mamuasa in mga sila, amuin kabiaksahan nila magpuasa, mga puasa sunnat bihan tiap-tiap pituhan 2 adlaw atau tiap-tiap bulan 2 adlaw bihat tu inamuin kahalan niya. Dahil mga amuin hadis ini maka na to akin na kita tiagahan sin sara ini ni hipagpinig sin ibadat wajib iban hipagpinig sin ibadat sunnat. Sabab aun waktu ada kala makasunod in sunnat yung pawajib atawa in sunnat yung may nang wajib. Ini ni hakan nang kau liangan sin sara di ini dahil mga ini pagpinig sin ibadat. Sabab in ibadat suway mo pinigun haniat mo inyaon wajib inyaon amuin lang tataw atawa sunnat. Dahil mga hikmat niya Allahu alam amuin lang tawihan hipagpinig sin ibadat wajib iban sin bukon. In wajib biya na mga simamuin puasa habulan Ramadan ini wajib kato. Inamuin siya butakay na at niya puasa 2 adlaw halam sin hangkapito biya sin mga istinihan hamis ini sunnat kato biha namun himinang kita ay makahinang ang karayawan niya in makahinang hindi makahinang wayrun sa niya. Dahil nga mga amuin laong tabihan maka na to kapaidahan tiu hadis yato inyatu bunal tuod liangan kato tanyo sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maka na to paidamon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu atinya bunal tuod liangan tuod kato tanyo sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mamuasa hamanga sila amuin bukon nasabut hadis inamun exemption niya di sila manjari mamuasa hakukunisa hunda kuman Ramadan atawa kukonsumon iban maka na tudeng mga paidaraisab ini ni ruksa ati niya gift amuin hadiah pagpakaan hamanga sila amuin pagkabiaksahan nila maghihinang sinamuin tabiat nila magpuasa sila sunnat hatiap-tiap ati niya pituhan hatiap-tiap biulanan niya tumagsabi niya adlawan niya laong tabihan amuin labiluwa na tiap-tiap pituhan atawa mga sila amuin aun wajib gantian sin sila inya tupyagpakaan kanila sin sarap mahinang ruksa kanila in amuin bihat yung dagbus niya dahil nga mga makana to paida sinamuin hadis dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mapinig sin kita niyo in pag-ibadat pardo iban sin bukon biya na sinamuin sunnat yaon pagpuasa kabiaksahan iban sinamuin pardo amuin inamuin dumatong na in bulan sinamuin Ramadan iban in kita niyo magtakama na kita niyo sinamuin Ramadan iban magtakama na in jasad na to amuin tumayma sin pagpuasa habulan sin Ramadan hasupaya kana naman nato inamuin pagpuasa tod habulan Ramadan iban mapatidog nato inamuin amun sahaya sinamuin bulan sin Ramadan makabidda siya dahil hamon pagpuasa nato sin pagpuasa amuin sunnat ha bulan Ramadan magkulang maglabi amuyat to in dahil nga mga maniutiyo maka nato pangadjian hatungod sin hadis amuin hadis nasabot nato habab hadis panagnaan hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mari kita niyo pa hadis ikarwa habab Kitab Siyam hadis din kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lah. In hadis ini bilang kaidah atulan sin mga ulama hapagtag na sin pagpuasa iban
kahinapusan pag-ubusin pagpuasa. Hadis dayon kan Abdullah ibn Umar aw nini kabayaan namo ini sabuton kuman mga tarjuma bangin suyda Abu Hurairah bangin suyda Abdullah ibn Umar ini ni sabuton ko ini tarjuma nila bang sila isiyo magbalik kita ng pagpangadyan panagnaan na kitabut tahara dahil di ha amuin kitabus siyam wala na ako nagsabot si mga nagriwayat sin hadis sabab balikon kura bang hinda suyda Abu Hurairah bang hinda suyda Abdullah ibn Umar bang hinda suyda mga tao amuin biya nagkasabot dahil di ha amuin parakala ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sabuton kurato ha amuin yung mga manakib nila ha magbalik ha kitabut tahara bang sila masabot dahil dito isusyo na magbalik ka panagnaan sinamuin kitab at tartiban niya panagnaan. Hadis dayon kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dayon kan Abdullah ibn Umar ya Abdullah hanaki Umar radhiyallahu anhuma kiaridaan sila karwa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ya Abdullah sahabat hi Umar sahabat hi Umar anak niya hi Abdullah karwa sahabat sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karwa magtali anak sila dahil nga sabi at tulong na radiyallahu anhuma kiaridaan sila karwa magtali anak hi Abdullah ibn Umar sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Abdullah nagbayta dihi Abdullah inagi hi Abdullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law na Abdullah diung kulaw na in nagkabtangan in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dahil nga mga hadis amuin long tabihan mataas at iniya biya mga tinya kiabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumuhu fasumu idza ra'aytumuhu apabila niyo kakitaan pagpuasa na kamo inha manunjuki pahilal inha amu indamir pagyanong di amulong nahu manunjuki siya magbalik mattu pahilal idza ra'aytumuhu fasumu apabila niyo kakitaan na hilal sin Ramadan fasumu wa idza ra'aytumuhu faaftiru damikyan apabila niyo raisab kakitaan in hilal sinamun Syawal faaftiru amuin pamukaon na kita fa in humma alaikum faqduru lahu apabila amuin katamunan karampuan inamuin hilal yaon sa abukon marawin hula faqduru lahu hati niya ipapajukup kato in itungan sin bulan nang di papajukup kato na tawa dahil mga mana dayiku hati niya papag ambuko niya papag ipagipit long tabya amuin Allahu alam di ko makwanto da sa amuin papaghambukon siya mahinang inamuin kawaantag siyang katluan hati niya simuday namuin maksud niya ha sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hadis nasabot na to hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytumu fa'aftiru fa in humma alaikum faqduru lahu dayni aw mga amuin mas'ala kabayaan nato sabuton biya miabot na yung waktu yaon amun pagyanong lang na mata yuhkam bi fardi siyami Ramadan wa mata yuhkam bintihai bi fardi siyam at niya dahil di hadis ini bisaraw na to panagnaan parakala dahil di hadis kuno kita niyo makahukum sin mawajib na yung pagpuasa sin kita niyo Ramadan atawa kuno isab kita niyo makahukum sinamuin kahinapusan na sinamuin pagpuasa simbulan Ramadan dahil di ini sabuton nato yung mga masala iwan sa mga khilaf sin ulama ha dugaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala butangan nato long tawiya taytili namuin masala kung kita niyo makahukom amuin hapagtagna na tumagna na pagpuasa iwan kung isab kita niyo makahukom naubos ning pagpuasa sa bulan Ramadan ini sabuton nato ha amuin parakala sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini aw nini mga masala siya butsun ulama hadis ini sabab amuin ini biya di nato kabuntulan tiap-tiap magpuasa iwan si maghaylaya dahil nga sabi ato sabuton nato maniutiw yung mga unim piyagkuanan si mga ulama iwan si mga atulan mangbiya din atulan pagkita sin hilala taw biya din atawa ununo nakahalan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabuton nato biidnillah subhanahu wa ta'ala
dukaing waktu bangman kita niyo topikan sin Allah subhanahu wa ta'ala bandirang paumul abutan na to pen waktu amin paljanjan sin kita niyo waktu ini adlaw sabtu amahapon sin adlaw sabtu insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuy sin kita niyo katan iba bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin maka na to in pagpuasa biasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sama Ramadana in imanan wa ihtisaba kufira lahu ma taqaddama min dhanbi amoy magpuasa ha bulan Ramadan kalna sin pag-iman iban apang daw hati sin paljanjan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ibang bangman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin papagbarakatun dato din kabuy sin kita niyo mahinang katan in kabuy nato papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh in mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.